učenci na naši šoli in v Mariboru doživeli veliko lepega. Verujem, da ćete se danas imati vrlo lijepo kod nas na školi sa našim učenicima. Dobar dan svima, naši slovenski prijatelji. Hvala vam na ovom lijepom dočeku. Hvala što nas imate i nama je jako lijepo s vama. I ja se nadam da će nam svima biti lijepo kao i ovih prethodnih godina do sada i da će to nastaviti i biti i dalje ovako jedan prekrasan festival druženja, prijateljstava, književnosti, priča, glume i svega lijepoga u životu. Hvala vam. Sve vas lijepo pozdravljam. Jako sam sretna što sam opet s vama danas ovdje. Nadam se da ćemo se i sljedeće godine vidjeti i one tamo iza i da će naše prijateljstvo bujati u knjizi i čitanju. Ne znam što bi drugo rekla, evo Mirela je inače i naša predsjednica školskog odbora, ispričavam ravnatelja koji danas nije mogao biti danas s nama, imao je jako veliku želju i cijele godine se pripremao da dođe tu, međutim zdravstveni problemi su ga spriječili, ja se ispričavam što njega trenutno nema tu. Naša Mirela je predsjednica školskog odbora, a ujedno je i razrednica djece koja će glumiti i mislim da je ona sve rekla, jel da? Zajedno s knjigom u prijateljstvu. Želim da današnji dan bude za vas poseban, da ga nosite u srcu i u dugom sjećanju. I vidimo se sljedeće godine u Sisku. Hvala. Zove se Ježu. Strašna ona nije. Veliko srce u nje bije. Počeše nam se miješavim vodama. Iako od kuće daleko miljama. Navike svoje nije miljama. I šumom je važno miljama. Jesi jako naljutila. Dnevnik nije mi uzela. Pročitaj i šutila. Slova je odmah u akciju krenula. Te dnevnik pronašla knježan predima. Bila se na to uvrijedila, da je dnevnik ukraden bez jedna. U groznoj šumi se ne krade medveđe. Oba sta bela šimelna, cim cingel, cim cingel, cim cingel, cim cim, veselo je moje srce. Za ene gaja sprosilbom, da previla svoje zilbom, cim cingel, cim cingel, cim cingel, cimcom, veselo je moje srce. Čestri gore, čestri zelene travnike, cim cingel, cim cingel, cim cingel, cimcom, veselo je moje srce. Dragi Ježu, cijenjeni medvjede, dođi u četvrtak na besede. Imat ćemo čaja kružnu, četvronožnu i beznožnu. Skidat ćemo mjesec neba, skoknuti do Ljubljane, Zagreba. Da te sram nije, znali smo i prije. Ti bi pticama perje čupala, ko da si prolupala. Ti puno blavce hvalila, o princezi žabcu mrcvarila. Neću ver, sramota, još se čudiš bojkota. Nema ravnoteže,
naša vila, kao da je slomila krila. Mi ćemo ih pomoći. Pred sam je u Bosni, a nije ona tako strašna, samo nestrašna. Gubi se, samo sam vas sve ovdje htjela. Trebala si mi reći da to nisam smjela. Milo naša draga, evo mene do tvog praga. Ja ću pozivnice napisati, a ti ćeš goste popisati. Petega A in petega B razreda. Skupaj nas je 31 in obiskujemo osnovno šolo brata Frančiča, ki je po našem najbolj super šola, kar jih je. Radi hodimo v šolo, se dosti novega naučimo, smo dobri prijatelji in imamo najboljši učiteljici, peti A, Janjo Karo, peti B, pa Mojco Praker. Po pouku obiskujemo pevski zbor, imamo bogato založeno šolsko knjižnico, računalniško učilnico, 2 telovadnici in novo šolsko igrišče. Dragi naši petošolci z učiteljicami, ravnateljica, tudi predstavnica Zavoda za šolstvo je tukaj. Projekt Čitanje ne poznaje granica. Traja več 3 godine, kazali smo, a kako to je počelo? Počelo je tako, da smo se upoznali vaša knjižničarka Mirjana i ja u Vodicama kod šivenika i onda smo se dogovorili za taj projekt. Prvo godinu mi smo brali vajenca Hlapića, a vi ste brali Kekeca. Šta Mirjana? Lahko poveš, kak je to bilo? Ti pa povedi po slovensko. Ja, Mirjana je rekla Mirjam, mi smo brali Kekeca. Mirjam pa je na to rekla, mi pa moramo Hlapića. I tako se je začelo. Tako je se začelo, tudi vi se vsi razumemo, ne? No in potem naslednjo leto, iduće godine, bilo nas je već 6 škola na Hrvatsku. Welcome to Zootopia. Enake sreče je bil tudi drugi brat. Potem je prišel služiti 3. sin, ki so ga imeli za presmanjnika. Gospodar mu je ukazal, naj gre orat in naj se ne vrne, preden se ne vrne tudi Petršin. Prav, fant gre orat. Enkrat, dvakrat se vrne, potem pa pokliče Petršilja in ga začne mlatiti. Pes beži domov, fant pa za njim.